the entire ma will be a member of parliament. Answer now be a member of parliament no. Yesusu say utim wuye. Yesusu say unim nyansa. Yesusu say yatiti wo fie. Yesusu say onyoma bia wo ye bia be kire say wo ye honorable person. Ba me raho kakra because me throw video no so unhu ya. Na no me betena ha edugu abaiwa bi so aye friend no emefa hardcaster because okodidi member of parliament atem kacha ni se omuade every say yera John Mahama say na pointi bia no e wo se obu nipa nti yetia no efi ho waba be paacho nipa na odidi na atem no nso ye ka bi ma ne say members of parliament dear untimi nkɔ ne mfikyire enkodidi natem nti de oba ne yeye no enye still enye papa because I was a ubu member of parliament untimi nkodidi member of parliament atem enye saa na nhyehyɛ ne tie enye saa na mmara ne tie because it is said the wudi judge atem woman so otumi a so we bibi a omutimi twe ebe fi ho Nhyira FM inti saa de no enye yansoso so emefa hardcaster on da ho no nso be kan na no me ka se abayiwa no enhwe ne kase yi no nhwe ne yeyi ye condemn ye e wo fi ha yamfa nche no kra if you say okoka kire MP baako anodon pressure o sili kire se obi a wagimi sili kire se obi a onim nyansa sili kire se obi a oye nkwada asem nti say didi atem no ye nyina ye kaseti aye it was wrong enye papa na no ye nia vomawo baka vomawo oka bibi ema parliament omu pese omu kire se omu mudie no ekonanim omu wa animunyam as honorable people no omu twe bakavomawo a okoka se osusu se ebia na sikasembi enenam committee mu omu bufu pa because omu susu se de we masia bo omu bra pa druyi pa de obi antimi nkase ogu omanim asesa because parliament de eye animunyamfo ene wo parliament Nhyira FM enti omu twe no ema no kopa achew batie ene MPs na mo mu so magu yanim ase munye honorable for vetting committee no vetting committee ene mo be frɛ ye nyina ba parliament ho mo be frɛ ye nyina ba parliament ho because yen na mosom yen aden na nimonyamfo eto de bia mo ye mo ho te se enkwada yi MPs aden ti na mo aye frɛ mo nimonyamfo eto de bia mo ye mo adwin se bi keji for as continue katanga fo enya wo mu ko aden Ghana baby adri nanu so be ka last 2 days yene honorable Abdallah etwetwe nkomo so I kept on asking unsusu say time yi a ye de mani pa ba ko no obusa question ebe ha dwi hwe eto de bia me ka asem a wontim ase de enti eto de bia metintim na me guso stress eto de bia montim ase but then so be can say time ya de mani pa ba ko no nko abusa question because ya giatum say ranking member so person obusa question 4-5 hours so cry ye man kwan na emusa no because time no edoso dodo nipa ba ko na kwa waje na wo ka na wo de fa ha na wo ye say dru ba bia na say wo tan nipa no ye rafenyo markings oso mike mu a kasa tintin sa questions ni bu okra sebi ahu hia enso person obusa Enra on Sam George 3 hours and over
nipa baako 3 hours because according to enyemra a convention enye legal yɛka convention a yɛn nyinaa yɛ agye ato mu sɛ yɛbɛyɛ ni sei ɛno nyɛ mmara mmara biara ni hɔ a ɛhyɛ sɛ ɛwɔ sɛ nipa baako ebusa question 1 hour 2 hours 3 hours Nemum omaye ne te say saa ne aye ne saa because nano no enti se nipa baako feel say or ranking member enti o musa question 10 hours a ne eto ebusa 10 hours e de nko sana yewra fanyo markings na questions si no de fa ha no de kwa ha na say ye wo court na che say eto bi a waste of time honestly a waste of time okobusa we say I nano kenoforiata yeah otena hwa oba ho 2 days enti de o ye no normal che say Ghana no ho ye do level amahu say politics adidi adwena ma ye ntimi nwini ye o afina me ti ase say politics no edi ye dem power akoye cancerous din yo say politics ye ntimi nyusu ye adwen ye o sa woni obi din komo pa na sa politics ewura ni tirima wontimi hu se we no emwa Ghana na emom na adwene political adwene na no de ye se na no obi ye bi ntie nya bi ntie enkoye nim aba me hu bi dawo I am so shocked say politics nti nipa ni ntimi nyusu na adwene I na no ne na MPP for ye bi no enti ye NDC for ye bi ane ayede na no enye ne ekobu obi no enti yenso ye bu obi ana ayede na no ene ne ekopamu obi no enti yenso ye kopamu obi a minim se politics ma empanyifo a ewo se nkomu hu nyansa sebi na afi nsemo mo kan nyina no ento asomu Nhyira FM enye na no nti enye ne because wa man na aba I mean what kind of life is this that omo defend the cry mebunu momo life in confo way e collapse your life no e mebunu momo defend the empanyfo ne enti e benyini no na the same thing ne ye to aso Parliament vetting committee agiatum say we ranking member ni bi te say bia majority leader minority leader majority chief whip minority chief whip any deputy ni sankofo no sa especially minority ni majority no or ranking member and your chairman into ranking member no yagiatum say our unlimited questions say so ofili say onwie ya ni etie no na wutie afenyo markings ne Sam Jordan de no mu kan nyina akoye te se abufo bi wo baabi ene ye de ba e de aba bebusa question enye necessary questions a sebi e beboa me hu se ye data no because question na me pese me busa ananse nkofo busa Ghana ye data ne boarding inti minister abaya ne den na watimi aboa ye to credit no obeto na ebi okra na MTN na busuafo yi to bia hu bia credit no obeye ne sen say to bia NCA nyoma ene telecom ofre caller na call na kate minister obeye den no aboa. These are the relevant questions enu nti na wo kɔ hɔ enu nti na wo kɔ hɔ enti busa ne de Ghana fo pɛ no da bi we de na ye na no kan say eno kokan we eno kan we eno fa ha eno koye say ena na akoka say ena LGBT no ena akofa say 3 hours na afenyo markings nipa baako obusa question no de toto fa ha as if say you court na me person me show die nti a make can dey we after say mutna say minority mutna say ama afenyo markings ranking member obusa question mako over 3 hours don hwere miensa nipa baako no mu wieye no afi de mabre muntie o mu wieye no o mu so mabre enti minority for na mutena se ma mu nipa ebusa question don hwere miensa amantimi anka se eye na sabi Kofi Adams or your sports minister designate e wo se ye veteran no mantimi o afei time so ye ema afenyo marking e waste ye time ebusa question bi obebusa Sam George wieye na afei omu wieye ya afei de minority for ne so o ma bre nti yemfa eno nche ochena ene majority for ne say omu mpre omu betrem no ma vete yewra Kofi Adams eno ne ntokwaye o
Inti bra Facebook never share dear empanyufo a ɛwɔ so mo dwene ma Ghana me wia me the code of conduct no e ba ba be kyerɛw yen ka asam kwa ba bra Facebook never share akratefo a sebi omo ye MPs a ɛwɔ so mo di efie nyansa ɛyɛ adwuma na omo so mo ye honorable people na they represent Ghana no entokwa anodom pre na nano ne ye ka kire obi se ni kwan so odi na tem no minority chief whip sa patapa no eno no no so eyeye ntingina nkofo ka chen say udigye se bia ye ka sa asem ne kire wo because anodom pre I don't know wo afi bra wa bre wo krom ha ansa na nyame kra ye adom ema wo unya sa dibie as a member of parliament no wakwa ono na e kire nkrofo se monka nyoma ni gum tie Facebook na fe bra ne tie sound no anodom pre na no no obi keka na adwen kire no ono na eka kire omi so ma bre na omu ntutu table no Nti se utie a utie se obi ka se muntutu tables ni nyina papa ye frɛ no anodom pre de abayo kodidi na tem no onu na se muntutu tables ni nyina meaning that table no enye MP dia MP table na ɛwɔ ho no ban agapade nti se obeka chem se yentutu table nyina na yentutu table na wo betena so wo yede yen yesika se member of parliament kotena so na wo ya sore kono obi nso mayusu bi no o ma obi order se ontutu table ni nyina na yenya tibonko so MPs fo ni bi wona che so mudo ma yo ma dwen se o ma nka sentimi hu sa ade yi nye no o ka kire o muntu o mu so ye na ye tutu bra Facebook na be hye na hye ntokwa we aso we minimu we ba be kontokwa MPs, members of parliament. Well, them. Yentutu table ni na anodom pre member of parliament na no obi kodidi watema ye nyina ye kaseti aye na saa de we ya wo ye waho na baba besi ade so mankrofo ba be kase saa de ka ye sei meanwhile so ade ne na enye no ye kase ade no enye yemfa de other videos ne so na hwe the way ntokwa asem kwada MPC pa asem kwada hwe aba MPs no mo ko sano MPs eno mo ko sano eno mo we abo we mu minim ena we pushi we the bra Facebook na be he o pushi ni nia kokon ni nia MPs members of parliament so I would evra di nyankopon me hu bi da chese enkrofo bi wo se ye hwehwe enkrofo bi mu adwene mu ansa na yato aba mu as members of parliament honestly because enkrofo ye to aba mu delegates mu an ma ko so sa anyoma no chese nipa ni wo sika eno an se mato aba ma no because MP pa ni anhwehwe na adwene mu ye amfa na amfa mental check up mu na pa so a member of parliament ye de ye sika ma no se amfa nya adwuma na member of parliament sorry anopa ni de ne se chese wonti bibia sinti yentutu table no anodom pre na ne nkrofo ye MPs nzu dinete ya tutu na ye ntokwa na we abo we minimu e kontokwa MPs
These issues eba ne emma wahu, and you see the mass had the way nyina buy and say yagye atum say by convention nipa oye ranking member ono nko a timi busa questions a kopem se ne ho beto no na wo de ye mabufu was ade no say minority for mu afenyo markings busa question over 3 hours na omu so mabre enti yemfa vet ne hye ochena eye ene no. I was thinking say na nti na omu nim say o mabra o man kan ti omu ranking member say ranking member ye nyina ye support o na so abusa questions at least eye because ye won kofo wa akiri wantimi anka na tese ase mo pese mo ye bibia me hu se mo ye minority a mo ye madwuma we na ye adwuma yi we no ma mo vote de mo ye ka se minority a ene Ghana fo ani abio sa nyoman enketenkete ni sabi nkwada nsem we e ma wo hu ye hi na de ye rafanyoma kan se ye no onim se wo ye bibia ma sa nyoma we ni ne kasa hwe de bia me bo onobo se echemensa din a na ma sorry o onobo se echemensa enyoma bi wo hanka ensi da because owo fie nyansa e wo buku nyansa one said the moment honorable Oseche Mensa na nakufu ado ye patapa ekoyi ni free ho afenyo markings buy no enimonyama ewo MPP mu as minority no one say confirm because why no litigants ye afenyo market aye no litigants and na court to sem and na law sem no dey faha the any council kabia na worka in the name of parliament. What kind of life is this? Are we serious? Na akonya tese odi kobobi MP odi akonya ni kobobi odi akonya ni kobobi tese nkurase sam saa wo efie ntokwa ntaa oso emem ose court odi akonya ni kobobi ama se clerk of parliament mum na ekoje akonya na firo mu nsem asem nkwada I am ashamed